Nažalost, na stranici Centralne banke možemo pronaći podatak kako u Bosni i Hercegovini postoji više od 60.000 kompanija koji imaju jedan ili više blokiran bankovni račun. Poslovni ambijent nije na zadovoljavajućem nivou i zaista moramo biti svjesni da poslujemo na izuzetno komplikovanom i složenom tržištu. Zato je jako bitno za nas da slovimo kao pouzdan partner, da nas kao takvog prepoznaju na tržištu, ali je podjednako bitno da se mi možemo uvjeriti u pouzdanost našeg partnera, što certifikat bonitetne pouzdanosti i osigurava. Na osnovu analize financijskih izvještaja i ostalih parametara za posljednju poslovnu godinu od oko 30.000 kompanija u Bosni i Hercegovini, 12% njih je ispunilo kriterije za ovaj certifikat. Zato mislim da svaki dobitnik certifikata bonitetne pouzdanosti treba biti ponosan i ja im zaista svima čestitam od srca.